Etawuni ya Ntungamo nyamwebazyo esibire yanga ahabwa Arsenal kutwara ekikopo cha Premier League bwa nyuma yo kumara emyaka 22 etakatwara ekikopo eki. Abahagizi ba Arsenal bari kurabira mu kibina cyabe cya Ntungamo Arsenal Fans Association bagiziro kuja guzahabwa Obuhanguzi bw'ekikopo cy'omupira ecya Premier League. Aba batandikira no mpira gwo mukago acayi cya mate omurembo gwa Ntungamo ogubire gwejumbire mu abahagizi ba Arsenal habire hari mu timu A na timu B ompira guhwire makazi na gol emwe bacho bakazahabwina niyo timu B esingere timu A ekatwara ekikopo na gol zitano ahari 3. Timu B twazana ompira twa marombwina twazombwina timu E twagitera obwina butano bwina bushatu mwenu nahura nashemerwa munonga. Hanyuma yo mpira ogu habiro kwemurikira abahagizi ba time zindi ubwo bari kutambura mu nguto nakari ko kushemererwa borekeriro kugashure nyama hamwe n'ibyo kunywa nyamwinji ahari Trendies Hotel umurembo gwa Ntungamo. Ebi byo nabira izoba rya Sunday kandi ha mukorogu hayikirehe 10 z'abahagizi ba Arsenal utiremo n'abebembezi bedini zitari zimwe na zimwe abari kuhagera timweji hamwe na bamwe abebembezi ba Municipal Council ya Ntungamo bebembibwo mwami Jacob Kafure Kajaka Jexi ori meya w'Oruremboru kandi obira ryo mujenyi mukuru aha mukorogu. Ari kugamba ha mukorogu Jacob Kafureka asimira abahagizi ba Arsenal habwo kugira nkwatanisa kandi yabashaba kugumana bashaguzo mu businje no bwegendesereza. Twajya mu cyumwakiru twajya muri garuho konga ko yesigeremu abamwe Obuhanguzi ya Sirimu yo musendero abandi Ntungamo butano amarwa mingi gakakuko accident man so na both impirigwe obira ari kansara wentebe ya katana habwigombore rya Ntungamo nawe nko muhagizi wa timeji ashabira abahagizi batahibe obutakoma kuhagera konka kureka ngo bagumizemo bakore nebyentunguka ko tureteranira nacyo kitubere cyo mugisha kukoreza obwinji bwitu kuri gutwabura enjiri yetunguka tabatweta ba Arsenal konka bari yatuye bashije n'abakazi ahabwanye cyakari. Aba Bajagwize nakari ko kushemererwa kwango bagumize ngo wakigambire naza kucehakana bacyo basharana keki ngakamanyiso ka rukundo nenkwatanise y'ibine ahabwe kibina cabo ekibihiremwe bintu byinji 15 abaryo mu kibine cya Ntungamo Arsenal Fans Association nibashoborere cyatumire nibahagera timeji kandi bashaba n'abataka begizireho okubashikirira ahabwe ntunguka ya buryo mwe. Kana kuchimanya tumaze myaka 2 topunje chiko bonga omaje wase nobe machajira dino wahinduke no wasasa kakumuna bonga bari abo amaki kumenena bona bayo wabere bagize wa madiste ha Echinta cha mpagize Arsenal ompira kwayo gwe kuzana kubonire ompira kwayo gukupromisinga kwereze kintu kana munonge kindi nkareba Arsenal turya abahagizi bino mutuma murungi gutari umumbe munonga kandi ekindi buna munonga Arsenal ege kintu kujukundira ekija yanjoyininga n'abantu twakora association twayihame bibara birungi munonga
menati nanisha omuntu oriyo nk'omuhagizi wa Arsenal nakweshengereza joining Arsenal reba treasure nawe kibina ninga chairman oizo tujoininge akore ibintu bonire kandi ndi Gilbert Ankunda ahabwa Modern Television. Araza kuchera kana Yesu kwa harapu gari chemu araza kuchera